achepa 42 days na de besia wie na chairman Emma election manual review committee no ne din ene Justice Jones doche wo chechemu kire de ntia sabre no wo ye se obi pese wo file se petition akora no ayentimi nkonkoye nipa kuo bi ene wo se abato no yanyintum fi se wo hwe Ghana mra no a emra no kire se Ghana ni bi a yato aba awie no wo pese wo de asam no kokooto bia no wotumi de so ye Ghana ni nko ade a nanso manual no abekirem se nya Ghana ni bi akeke nya se ne obi abetumi asori akọ Ghana ni ni se ye nipa a woni wo bi preye no na wakase aha ade no mempene so se de esiko ye no mempene so eni nti se sei no na kase John Dramani Mahama nkwa ne betumi akọ se adwuma no ye Justice Doche akiremu. The Supreme Court is proposing that should there be any dispute, it will not go beyond 42 days. And there are major significant changes in the law, in the sense that now if you are interested in pursuing or initiating an presidential election dispute, you must have been a candidate in that election, and you can only sue the one who has been declared as the winner by the EC and the EC. That's all. No political party will be allowed to join the suit. And we propose 30 timelines which will not go beyond 42 days. Ti enko emro 42 days. Justice Doche na otene ne no. Wono ankasa enfie na ni abra Ghana yekogina court for sa abrofo you and now we no there ne KPMG audit ene brofo akese APA ye ene ye poor man from Binduri ye atubiga no mkogina ho ne se John mu nyina no no oka atemuafo no ho ena wote se wo kire ensem no emu no na ekoba sei no se akoya twema mentwe ebisi o ye NDC afede o free street no so wo mu court NDC se hwe court no dey be so still street ne be ne nanam so saa ebi se wo mu ahunu se so wo manfa pressure kakra nka ho ahwe na ade no ayi na no ne ebi se Ghana for say go to court any idiot can go to court say the idiot is going to court and now some hunu ne say the Johnson say any idiot can go to court no ya ntina se ne nkyere mu ano de ma no bebre no achia na emom no kan out in contest no Ghana for adwen say NDC say de woko court 4 years ago I do call court and results so na outside we are court and results ben well music shows so to speak I do call court and the lawyers for argue against what sort of witness so sign their court so the lawyers in san ko argue mano it is on the Supreme Court judge Lanka there no beka I got here say Mahamadi election results in Eco Court. Don't forget to cry. Now 2024 cry. Be sent to Tiano. Your opinion is introduced on the Eco Court that the supporters I did after the who say after the Eco Court. Well, yeah, try. I buy the boat to the bar. A very good answer, Mahamadi case na Court. The Mijis and the Quano is a very warm asumdue about my Ghana for be an anti woman in na abana de bota chino sabra na na nado ene de born se na abana de Mahama de aye no maba court de enso Mahama ntwaso ena enti nipa no asam kan se abaya de bota de bebo man minim se man ye Mahama ne de betwa na chi o se esen yo sinya wie ene be hunu bulo man ne kela na ye hunu se de esi etie na wanyina chi no Ghana for ehwe animu se court be shase na asemi wo mo edi when they finish eating, in fact when they are eating it kura no mugu so omudi no ye be ma ho commentary abra wo mudi asem ni nyina ye be run ho commentary atwa kontomo akase we na court brofo akase o meka nyina no ye be ma run down no akopem se 42 days ne be so ye be koso court dem ho nyina no hye so se 102.9 ye be yase election and ye nwie ye kopem se sori ni no beba na mom de atene say NDC amanyokuo no kire se wo mo sia fa kwan bi so e de court nsam a se de call ne no eye na John Dramani Mahama a wanye Ghana president ne de no na eno achi no wo mo sign de ne fa bi nso asan court ho no abio se tachiman self asem no wo mo hwe animu se animu ya court hwe ne wo mu ansa na January 7th na so denti ama wo mutu sa na mo ni se meka sei NDC ni MPP nyina no wo mo nyina abro pepepe number no parliament ne pepepe independent candidate no ono so damfi nanso wantumi nhye da nko ha enti obi ani majority e wo parliament wo
majority no wa obenya wo na betumi ayi speaker majority no wa obenya no wo na betumi ayi committee chairman enti o hwe na ka send this hunu se setachima safo no etumi koma wo mo ne bia bia wo mo pre no a ebetumi abo wo ma benya speaker ka Ghana be do eni ka eni ka ya ga yo yese mu se wo aberi ni wo betete se bia na dogwini a wo betete no a mo no a ga se ana NPP for nso share wo be se obeye na benya majority wo so so mo discover areas bi wo mo de no so be court na ke se ne we unya majority kakra na we so de man dis ani abre ne se wo mo anya ne animu ya na sa de etie ya akoba se speaker bia nya ba wie na court di asem no kra na court ka se oh okay de aba no de NDC mu na manya majority no kra no se wo ntumi nyi speaker bio ti wo mu pe omunya ya nko omunya ansana 7 fo no aso tie na mo mutututu mirikan kakra se be ya wo metumi ade ade nani ada ho ma ye hunu se de ebesi akọ ti asamra bibia ho na bia ba ko a NDC fo ani abre wo ho pa eye ho enso wo mo kire se ho no uduru ho a amewu wo mo ntimi mpene me ngazete ne sa wo mo se amewu ade no na bibi wom na aye so chese wo nhweda hunu ne yie wo mo susu se court etumi ejina so na se court apene efa bia ama ekonkon ho na na de akyi ya ye wo ho a de ohunu wo mu wo TV so yi nipa wo mu demonstration ene wo ma twa stolen verdict ene wo mu bi son John Dramani Mahama emfoni se wono na adi nkunim ene ebi nso chese Ghana se brofo mu ntwe kakra mra ni mu ma mehwe Ghana's democracy we say Nana must go enim Ghana must go Nana must go de minim afena modeba Ghanaians rejected Nana do okay, Ghanaians have rejected have no anyway say nakata ena wo mo ani abre pa se wo mo ye kire na sa nipa bia wo mo free hohoi efam ena afa ebi a wo mo nso efree eye bia ya twa ne tia afa ne sal ana se eye santrofi eno wo hohoi pom ho a akpafu eno so ewo hohoi ja se kan kwan no so ho a area ho no a likwe wo mo nso hye wan kona ho no a ena lolobi wo mo nso wo wan kona ase de wo ko force ho no area ho no a wo mo nyina the same enclave na bra electoral commission what is it about trompesua no ekoba se wo mo fa no koye asa pan ono a wo hunu se wo sen ha so ya no ma o so ono aso wo ya abo abenyu ena wo sensen mu saa enti wo mo twere krata de baaye se wo mo se electoral commission sa aba no wonya ntentem wo mo hunu so wo beto hoho ye o se wo beko wo ti regional ebi se wo mo de wonim se mresante nyina hoho ya na wo mato wo aba wo mo hye hoho ya se ti ho no ba beto no ti ekoye atwema mentwe wantwi saa anhyeda nwie peyo ene se adai ba beto aba no so manfo be kae a electoral commission de krata ba abonten kire se wo manfo a wo mo free saa area ho no wo betumi ato aba no so wo ntumi nto MPD ni bi wo mo no betumi ato aba no na wo beto a wo beto president de no nko a parliamentary no wo mo entumi ento enti wo mo anto bi na no wo mo kire se wo mo nso etia wo mo fa ho de fi se Ghana hamra no kire se Ghana ni bi anya ho kwan no to aba ti wo mo nso se wo mo mpene eno no wo mo aboko ogyan a wo mo aba ho no se wo mo ye che na wo mo ba no a wo mo dru wo mo wura hohoi kro no mu a wo mo dru gbe area ho no ena gbe traditional area empanimfo se aha ene ye petepete ekunkumumwa ye di moja petepete kro mu ha enti muntumi ngura ha aha ene ha ya busumfi ye fampa bo amma ha ti muntumi enwura inside sa munya abotre next time mo aba ti ya ma wo mo kwa mo eno kra na ekoye adwum championship posifo ne sojafo komu se de ohunu se ya gada wo mo wo ho no na yentie demonstration wo mo nsema hodo an wo mo ka sojafo no mema ma na omugu osa no bebre plentiful enti nipa ohuru wo mu a wo ma hyehye fugu ni we no no ye post for siren
ene soja fa wo mu abe kan hia ho wo mu susu say bia wo mu wura krom ho ahwa na wo mu ayeyi fi say be wi ahye no ahwa na bi mu nso ahia wo mu na akoye pele to asofie na che say wo mu de abo ani wanyimata ade nkuta mebobo no na wo mu akoye allegation wo ho ti ya mpene ama wo mu anwura krom ho na wo mu nso nsem a wo mu kan say wo mu ye Ghana ade hye se ye mo wo mu ntroba ne bidia wo mu empene ne empene ochina eno eho demonstration ena sabre wo hwa wo screen so no amane bo kire se piche kakra baaye ema nipa ni bi epraye na nano nso twetwa mo ane ye se wo motafre mogya ne bi wo hwa brafo ba kwa wogina ho ya se wo mo eba no so no demonstrators no na wo mo nso aboa wo ho pa somewhere playing stick ebi brunua ena ebi nso kurakura nsekan ne ade a ba de ko wie ne se sojafo ne aposifo no tumi ema komu ye eba ye ko gye ebo wo muti nyina no obia ankwankoye gidigidi kese sede ebetumi akwakofa owuo bia ede abantu nipa hoyi eye ndisi adehia wo mu hohoi ena afi adehia bi nso mu free central Kofi akpafu likpe eni lolobi na saadehia de nam so ma wo mu wafu wo mu nchemu ebi ene se wo mu susu se enam sa yete wo mu efree hohoi ho a no ye voter region bra apre ne ba ya na yete eye mantama hodo no na wo mo se wo mo de mo pe voter region no a wo mpese wo mbeko oti region ti akoye me pe voter wase da bi ko oti me ko voter oti enti akoye atwa mentwe a ana wo mo ana ye demonstration ne ba ko ne nsem wo kan se osu se panifo hyeda ne amom anto MP ni bi no fi so mo to MP ni bi a enko mbeto ati aban no fi se ode wo mo ko ba bi o mo mpe de mo ko oti ni ade enti na e bi a parliamentary no ya ma wo mo anto bi nanso electoral commission so kire se niema ni bi na nsisi ani na wo hwesa de esitie no a na akwa se ohunu se wo mo wa ha anase wo mo e wa ha se isi ebetumi afre wo so mo kɔ akwama electoral commission kɔ akwama nyesa nke ani wo mu di nkomo bisa wo mo se Central Kofi akpafu likpe eni lolobi fo no wo mo aba no se aye beans na se aye jollof se ye ne dey ni demonstrators no hu ba kwa na okura water chill national mineral water wonom ne se ya guna se eno a se eno an obi anom water chill epe no aba ti ba bia wo bia ya no apebi no wanom na etumi aboa oye why yenkoya nim sabre ya atwema mentwene apre ekoso nyina no nanado nija no odi abronfo bese nanado odi nija still he is eating his president we di the president no a nene we share pamfo womo na etunufo abra na se no naban no aba wiye foforo na ebeba foforo no se ekosa de ekoyi a na se ono a se the electoral commission declare no until se court be cancel foforo no na nado na ye president se na eba ne sa na se council of state for no e ho se no wo mu adwuma no e se eto ne chok na se ebi be se atoa so se ye be se mu ni nyina atumi akoso ti wo mu kokosa na nado e wo eye atrai kase mu eye Jubilee House na wo mu du wo no wo say nana why ade papa you have done well why you adwuma na ansa na kra na nado dan kwakufu ado kire se na ni age council of state for no papa ebi se no mu tunefo na wo hwesa de o mu si ye wo mu adwuma wo so my Ghana mu no nyema bi wo ho a o mampani ntumi nye yeso ne apamfo no adwen ho emomu tunefo kire ne se ye ne se anase ye ne se ti wo mu tunefo papa ena nam so masela ya no manfo man fans ado na nado no na pa wili ye kwaku wili o kwaku wo man fans no wase fans ne bebre na council of state for no ena man afutupa enti ena wo bo adwuma pa no. I want to thank you very much for the presentation of this, the 7th Council of State final report, and to congratulate you very much not only on the quality of work that the council has exhibited during these 4 years, but also to the fidelity with which you have carried out your duties and your oath as members of the Council of State. There's never been a moment that when I sought the advice, the views, the input of the Council of State that I found any hesitation on your part or inability to assist. I'm extremely lucky as president. I don't know the other presidents how they estimated their relationships with the Council of State of their time, but I can say with full confidence
that I've been very lucky in the way in which this Council of State has interacted with me and with the presidency of your country. And I'm therefore extremely grateful for the cooperation that the Council has given me. Nana Dodan Kwakufuado and I would say, or Cabro for Sano, or Mode, a Chadia for Commando, say, only I, Jumapano, no so well. I say, on your lucky, just say, on your show, President Biaba, not niti yet is no. Was it one word to know for papa, I'm on one Casati who say yes. The futu nay, fine, pa. Nano, Anna, Jemcheni, Emma, a futu for my bino, ye, Nana, or two, Srebo, out osum yenu. Jabe hene anu ochire say edu ba bia aman panifo ni bi wo hawtu no fokra no a wabọ mi mfi tanduku ti wono no che say anka na mfon emfa no ho o kan me ne yetra ba ma mi we council of state and so what no aba atwatwene ebi wo hawtu no fo a wontie nanso nanado utu no fo a ben so ho wanim sa no asre no waje no de aye adwuma utu nanado fo a no de sa abu achi kakra no waje o say nana ye fine nana ne wo mu ye adwuma no a medu ba bi no mo free so mo kra na president che say afuto bia nana nya dwen ho no ohunu say panimfo ya dwen ayi wo no afa no de aye adwuma o mo dana say I present to you warm greetings on behalf of members of the 7th Council of State and thank you for the audience. We would like to congratulate you on your re-election as President of the Republic of Ghana. We, as a council, express our delight in the fact that you received the endorsement of the majority of Ghanaians to continue with your good works. We express our sincere and heartfelt wishes for the success of your next administration, which we believe will aim at consolidating the gains you have made in order to leave a lasting legacy. Today's meeting, Mr. President, is probably our last meeting with you since our term comes to an end on January 6, 2021. Nana otuo srebo a otoso mienu dwabe hene na otese wo kire se bosome yeba besimi ne da etoso ensia opepon bosome da etoso ensia na wo mo amamu ni nyina ne bibia abawiye sabre no na kire Ghana ye de omampanin foforo na AC egwaso me come omampanin foforo a me nkire foforo but the electoral commission agina tum sesei na nado na mamu no we no kọ another one na sign aba wobetena akonwa no so on the 7th na fe court de no so atoa so de court be ka na akire no na ye de no so de aba so obesio so obetoa so eduru ho a ebema mu atwumi ehunu na putupru yenkwa ahoma no so arawosem bi asi ewo santase na yese akwamukafo ebi am Robert Foi wo mo display eyi omanfo semu chichegigi sikane ade a na posifo se nya sa na ye no nipa amoji wo mo nsem sikai umma chese omuntu title mamo. Why are you doing this? Tia posifo ne wo mo de boani ama chese na yesi display kona rambo de ni ko twon na posi ni na doje posi ni ba ko agye chese se de si fa ne che no ho no tia ba sa na ohunu se ade no anya agro no mudi ade ne ya ye physical ti na ese wo mu gauge bi titen eno mu akwa akronfo no mienu ye ba akwa hwe wo mu se de wo mu ho aye na yenko na yene yenua bema osai kwadwo ambassador award winning journalist osai afin chapeau Kofi afin committee and afisa bre na chese waye kese pa ma onko dem amen amen erade mu aduane so na monya akese amen asai yenhwe posifo no eku true no abra na wo mu wiade no anansa exchanges ena ma wo mu bo mu tuo no anansa senate you could see police for committee true no wabra na exchanges no course of say akonfo no dani tuo egu police for no so ana police for no so no dani tuo
and so edi egu akwanfo no so sene be ya police for me to me protect omo na etu a me hunu eye etu otikoni bi pistol no menim we yapo na mobile phones na etu omoba ene sika crop hammer se hwan se no mode kwa kotuo se pon so no mode bu ani o na etu we say bronya bre na me obi but na no na nkunipa oto ne say ya guhia na de ko edan ya yesi ya yensi nwie ya na yakoye shooting so mti makun we se no wa na dwen so onwuye ma gya ya goro na mbo afu but when dey physical abubaka ho when ya akromfo ne dia ana se omokoye search na omuhunu we wo ho wo hwe nchemu na we no eye enema akromfo no ewo mo ho itu no ene eye sekan ya omode koye nyina no ade e community abra police for no mututu tuo na akromfo no eye enipa nan ana police for no so patrolling no enso ebupu mu na krono no ko so ewo eye santase kejase ana afi no eye community sa ewo inshaso constituency ho ana akromfa we free enso ekoya chese omo ekoye sa krono se na Kofi nema wu ye phones ne laptops ne amanfo sika eye ahomache no omo start operation no omo gidi na bia police for edito mutu ne nipa mi no di omu free mu na mi no so nketu ne ka omo mudwa na ye no ana cheso mudwa omo ne ma no ho a police for ne sa ne ma wi ni na de ba eye regional police headquarters ewo Asante Mantem ha akonfo na bi dwane ya Kofi akonfo na omo yi nipa nan na bra obani police for exchange bullet no according to police no itu no eka nipa 2 amumu wi nipa 2 no so aka no itu eka omumu try na so no omutime de mojahye no edigane Kofi wo hwe ye start say ye bronya no ifri 23rd ebc na ye kasa dia se oba Asante Mantem ha nipa dodo na ana complain obi o kwaje nani ana confusion no mo beje ne niema obi o nso a opie okoba ye no ye bunu plani na ye yini niema e wone ho obi o nso a opie oba no na chesa confirm issue na omo eje ne mental ko complaints awodo a eguso a ekoso Asante Mantem free time I start say Christmas ni be si na de enya de se bambo ho nsem no ekoyi pen nam so a ama the regional police command no so no etwa na mo se wo hwe community awodo akro no ekoso santase any other communities na ombehwe se patriotism no ebeko ho enti we ni ade nam so a ma police no a start say o ma patriotism no nam communities awodo ma sina bi ombetimi enya akonfo ni bi na we nyina ekowie ye no be nipa mi ni de mu free mo police for the makopie mu konfanoche aban asabem be ye identification parade no na se bia nipa eno na no aba no abefa we mu edeko na ye ne regional police commander na se Ashanti regional police PRO ye ASP Godwin Ahianyo edi nkomo na enchirimu a Kofi odema ye eni this command patrol team ende amachi be 2 AM omu enya ntiese akonfo bi so ewo santase nyim kejase ni otin kwanta a omo jijin nkofo no ebi ni mobile phones sika laptops and other personal effects police information room and national police formation command center in yasa report to the police patrol team eko area mo omo ko ye no police no staff no tututu no ye nimpa akonfoni menu efo mu hwero nkwa minuntu etumi edwane a ye gidi se omo de gunshot wound na edwane ye owon wa ye sex enya eye pistol menu ba ko foreign na 3 spent live 3 ammunitions essentially a revolver and also na 3 spent ammunition in a 2 backpack other laptops in the room 24 assorted mobile phones 2 machetes any sika that is 3,580 yeah can say bodies na money frame we've deposited their bodies at the Confirmation Teaching Hospital. They transfer my autopsy. I didn't identify one. The sense of air I say to me, Panamuna, let's say medical facilities. I will call that region in other places.
you should be on the lookout. So we be about the suspected gunshot to look the police line so na yet me akofa one. And answer we na sound for be sure to be afraid. Emergency number is 18555 and also 191 160. The befa kunya na ade bubia si ko yo enti osai ya tie police penny no but phones no e phones no e table no so no mahunu ba ko bi a omfa phones no nto so ma me phones na o magige ye no ba ko bi ne picture no me curious akra osega bia minimum okuma se pa phone number 1234 mo be twa zoom ne kakra bia na nipa kro no ne phone a because as a akronfo no wo wi afo no chese nkofo pictures wo da ye mo screen we say nyina sele no na da so wo phones no so wan zoom kakra me ya hunu bia na obi ya je obi phone wo kuma se obi hunu se na de ka ho a ya Kofi wo hwe nchimu ne dia wo hwe ni me ba ga ni asa Tony Blair ni twa ya ble nyesa nke ye zoom ama wo hwe no TV so obehu se o phone ni ye ba ne ho afede o de koso nti we say ne se betumi abo for identification and collection ana police are men and say more send nam NGTV so na nam ANGEL102.9FM na ba sinke nam Yehuli FM na Tupia FM no bibiara bibia nipa bishia wo eje o mobile phone eje o laptop eje o sika no obetimi aba regional police command mo office na wa ba behwe so udie mo kire enema chese phone no eya wo bia mo de ebema na ko hwe enema police for eje free akonfo no ho a mo je foreign patient ketingiti omoji bia na mo aludi tele live bullet na machine ana omoji bags ni na laptops ni nta ana machine ana omoji mobile phones ma 24 ana omo eje ana omoji ensekan de bi bi omoji ni ana sika na eka akonference no ho no 3,580 Ghana cedis ana omoje edifamutino wa mobile phone ayira ni adini na so ba with police command o ma se ya o be ya identification na we dia police for the wa dia e be so ambassador ya da se pa Ghana ya hwe na oseme ex girlfriend bi pa tinana me hwese bia na ne dia na nka maje e ko fi me se PR aka chen se sa phone se le di do bia any number for ya maje sendo ex girlfriend bi wayira na face ne se no pa me da se ya da se pi ose kwajo ambassador na yekotie no ya nam sini ewo Asante Mantemu yeguso ewo ensem no mu na yentumrika lada kwanhia bi asi nipa aduonu miensa erade Hyundai Matis bi asinfosu Central Region ho na ede ne ba ya dance for di ho dance me moka ne number no wanhwa na ni wura nyante ya ne yemu akwahwehwe no a me no so akwakoya asem foforo yesrem mo crossover said that already was screen no so no I am black and white because na moja no doso yesrem ena no pen so sana tipatra di akofa nnua ibi ene another cars akese mienu nipa fire team 3 yawu amana ka wan nipa nsa na da ho sa no nipa nsa hwe je alright ye do na anya happiness no mo do mo ko we o mo play do bi enwe te mo do hospital na be fe me udi are that one there do oh that me go so go in dando so na me ko in dando live to center ba ko na Matis ba ko Matis na da kra oh just 12 more na Matis de na ni pa super driver ne like passenger ba ko ne center de no mo do so far dem ni mani hu ya you don't go to me be 5 or 4 the 2 no ko na o ma din ka di so ko de dem fan say be I got 5 man say be do be 10 dem ko do be 10
Ono so wifa asa kan ne bom no of frigate ni mu ba hye from na ne nan mu bu ise na n'anim so hu pa na ma be so to driver na chi ono so ne nan ni say 2 year no dey 2 year anka cars drum communicado do ahanum from green light abesi akọ AI ho de ahanum de we cars communicado o so mo ye bibi fan eya sa dia sie na be kọ so saa hey asemo kana na ayesa no chese are ho na chief inspector Boatin Asinfosu division MTTD ene Kwame Asante Shadrack edi nkomo kire se nipa duonu miensa na neteka no mu na anopa no mu na mfa se be ne nya ne ntie se akwansia bi asi eye Asinfosu krom ekokuma se kwan so no ti tentema ye kodu ho na edu ho na ehun se sprinter a walodu passengers according to information of future praso a okokuma se na taxi no so fi opposite direction a ono so nipa wo mu saa na driver no ekire se be obi a oye insane kakra ene crosso no na ye mu se no so so se na be a ontumi nkobo saa nipa no na anye ya odikosi a taxi no gofo prepra ye yi omu nyina de ko hospital asisi ya clear road ne se na be ya ka betumi akwa empanse nipa apra de anya be 23 de bedu be 23 de na egusu ala obi amfi mu ebinim wo critical condition obi amfi mu ye besere enam se Christmas festivity ni ade nti ye kura nso ye intensify ye motor check ni ade ye de betumi bia but into yin tumi mo ba bia afutua na ebegusu atu se ti afutua ene egusu a ye tu se omanfo enhwe mo ho eyie pa ye sremu ana kwanhia no ye adoso ye be wurabro nyanum ana omanfo ema ne bi they went to shave their Christmas gift. Yes, it's good to shave your ebi mo so kra o mo say asenfu ti they are shaving it for the new year. If you shave your new year gift, don't worry. We are not wape fresh lady capsules at the account. Ebema bibia ye fine. So who could do no amebono. Ebema fine. After shaving your Christmas and the New Year gift, get fresh lady capsules. Emema no so mu here freshman capsules. Ebema ahoden ama buronya gift no wet me agene correct. Na nije aba. We ni sika nso de atwuma rural bank. E ho no isi obi age atum de ni sikasie. E ho de odu sikasie ho a obi a enwia da. Wani beje saa obekwa na osika ne da ho. Okona nsi ho aba na waje atwuma rural bank for na wada wo mo ase ena maremfi bronya bre wo chiachia adonko original hand sanitizer fa wonsa no ho na entumi emwa o enyi emwa bia emfa mfiri wonsa ho ye wie kase aba na teacher fo a wo Ghana bi ehun se ye curriculum ho for de aba o mo de be kira de wo mo adwala ye ne wo mo atinkensense they will not teach again. Oh, woman kosua de workshop aye ye wa Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Woman duru ho woman say woman nya sua de bi. You say learn woman say there be. Training ye be mo say ye wi amba ma 200 Ghana. Na me lorry fan kwa from baby me free ba training no kwa ye say. Me wi training allowance 200 Ghana. Participants no of the participation they bore. We were told that four facilitators for 50 teachers. Okay, we went to the field and it was one facilitator to 50 teachers. We were giving 125 for TNT, 125 for feeding, making 250. We spent a week. Districts that were more than 400 spent 2 weeks for facilitation. It's a similar one here. We are here. You are giving us 200 for TNT. No problem with that. But our facilitators are taking 400 for facilitation. That means when we also go to the field, we are going to take less than 400. Don't forget, we are going to facilitate more than 100 teachers on the ground there. And so to us, the money given is an insult. Womo se kan ade ama womo no atemdidie ade ma womo pa nya de a womo ani eje de ade ama womo no esua kra enti yenhwe na yenye bibi emfa ho banifo ni tie womo behwe na womo aye ho bibi ade ama mo wa teacher for ye tina meja ye yo omonye ni ye be se aba ba meja na single spine nya ma ye zank menya ene ye fine pa se de teaching wo ma kwan wo san pon su a wapon free good pa tina ware teacher ni ba wonya time e de mankura no nya ware journalist ba de bia wa ebis edwuma de bia Christmas ye kra ni e da so te mesra uhia kwa he ba mesha ebeboa medicine ye good for general well-being what can I say me kodi new year ewo brekum Kofi bronya
me ba me bro ko amesa ni bi na ye good papa wono mo a ema ho sisi wo so wodi ma akokora bere wa bi ana se obi a wo yare rough ana obi a wanyare kora pese ne ho ye den a toko amesa ni bi fama no eye pa reduce stress san eyi yade bebre OJ Black say na man kidney problem na ekoye ate very good pa baby we bet me a fresh 0244 72 6611 0244 72 6611 and at 0591 56 5778 na kese with them and tontom no so de ya kumo mu nyina kakakra bi Super Senti Adaroma spray them kill them all Super Senti insecticide mosquito spray and coil Christmas ya no ade di kuntontom no fi tontom ha dwen they can worry papa especially a man e wo no me nim de me man de omu ye din but a man no no a me man e de no anopheles ne ye man no wo mo nye de oba oba we wa malaria e na me man no ton oba ni bia use nti we say no e de sa no say don't worry but spray them all and kill them e be bo Super Senti insecticide mosquito spray no e na wo woni ba wo pe ba bia nso no New Life Homeopathic Clinic e be bo am wanya ba to say low sperm count ne obama bi wo ha oba ma sperms ne fine so I say distilled water no konkonti ba akokura nim mesre wa New Life Homeopathic Clinic ye beboa Dr. Makaji oba hwewa ma watumi awo afa ho afa ubebi sinyina ka fam ne ma no bi da so ho enyansa ye to bi fa di obi new year wo mo gadgets ahodo bebre laptops fridge TV oto ani asan che obi di aka ho eye pa and a Joy Industries at the vehicle 20 aba eye adwuma papa eboa ebusu immune system no why adwuma no wabre ohonam ya obasabasa odi enom vehicle 20 your eyes will collect when you beje and an ekrakra NS Herbal Industry woman na NS ointment na dia aba no e pene de wo kwa use it se aba ne se ohonam ya use it eye pa na beboa papa woman da Roma ana nwumre ye de kasebo no ebrel Medini Kofi Adomah Nwanwani nyamente na ni munchire obia me last news am de bra 2020 and what ye was at menka biemu a na 2021 madam production team Eugene Osei Nicholas Kujo editor Sanso and Efiasika Solomon Safo Nana Yao video editor Pakwasi and we Facebook no a him or did matter na the comment ne ba no Pakwasi block them Sanso and teacher Francis Aaron TV and me we ya GQ also can be no moral support GH GH boy saka waso be ma memorial kakra wo mu nyina ka ho ya bada TV team no so ase MC ahofo nyina man kan ye kra Frank Asante ye oh adan Derek Asante oh man kan ye kra Derek Asante so ka Derek Asante ana achu afi wan kwadi bronya mama chacha wo abranche we so obo ba ba nyini bronya de tiwa ma wasa international oga no se friend say odidi ye ka be chewo mu nyina ana happy birthday wish kwadwo ba fo ese enkoma sanda na asiedu botwe oya akraketwa mesro nyeso oda ne oya small also grow to be a very good girl responsible ya do see am dey Kofi Adomah Nwanwani ushami abontia tumika konye na majo so I feel sharper to you all sena wodi yamana na mami fili atajwa many wodoni ye movie where part one it was Wasborn TV what I say telling about all your entertainment what I say just tune in so what they call mafi odoyehu and so me frewa ya umfa oh say won pay me bi nso ene e kan obe yesa kumasa now you have no choice than to switch up to Wasborn TV and stay